Selam aleikum. Naša turistička agencija se zove Bosnian Guide, što bi u prijevodu značilo bosanski vodič, a o čemu je riječ? Mi znamo najbolja mjesta gdje turiste, pogotovo ovi koji nam dolaze sa Bliskog istoka ili Malezije i traže halal sadržaje, gdje da ih uputimo i kako da im omogućimo kada je riječ o smještaju, hrani, prijevozu, vodičima, tako da čitav njihov doživljaj bude halal. Šta je općenito turistima zanimljivo iz Bosne? U Bosni i Hercegovini definitivno vole da vide stari grad zato što je bogat kulturom, istorijom, različitostima. Znači ovdje imamo nasljeđe ne samo islamske i otomanske, turske, nego imamo i austro-ugarske, imamo sinagoge, pravoslavne katoličke crkve, džamije i tako dalje, ali definitivno ljudi traže da vide vodu, vodopade, jezera, rijeka, planine, tako da im mi nudimo i taj sadržaj. Turizam je zadnjih godina u velikom procvatu, posebno ovaj halal turizam kod nas. Kako vaša kompanija može da udovolji izazovu dolaska sve većeg broja turista? Pa eto, ono što bi voljeli da nam država, ministarstvo i tako dalje pomognu da urede te zakone, pogotovo kada je riječ o smještaju i prijevozu, tako da možemo da radimo sve po zakonu. Imamo to crno tržište koje malo nije lojalno u smislu konkurencije, ali ostalo mi se snalazimo i hvala Bogu svi smo nekako se brzo, kako da kažem, adaptirali da možemo da omogućimo svim potrebama turista, počev od hrane, prijevoza, smještaja, da im se stane i omogući gdje da obave svoju molitvu i tako dalje. Tako, tu smo za njih, za sve što trebaju, fleksibilni smo, ono što je najbitnije, mi smo fleksibilan narod, prijateljski raspoloženi, nasmijani, fino ih dočekamo, a to je ono što ljude zanima i taj osjećaj i međuljudski odnos. Vaše očekivanja od ovoga sajma? Pa ovaj sajam ovdje možda nije puno zastupljeno koliko vidimo zemalja iz Emirata, Kuvajta, Bahreina i tako dalje, jako je puno malezijskih kompanija, ali eto za prvi put dobro je. Ako ništa iskoristit ćemo ovo malo za reklamu, pa nadamo se da će sljedeće godine sajam biti puno bogatiji, da će doći još možda i s arapskog tržišta neki kupci i tako. I sam da još pitam, od vaših gostiju, odakle se dolaze najveći broj vaših gostiju? Pa ovako, još uvijek najviše dolazi sa Bliskog istoka, znači Emirati, Katar, Bahrein, Kuvajt i tako dalje. Međutim, dolazi na jako puno Maležana, ali ima i jako puno naše dijaspore koja također se obrati nama, traži. U zadnje vrijeme imamo i to kako se zove corporate traveling, da nam naši Bosanci tamo negdje u Europi dovedu svoje radne kolege i onda zajedno tu obiđemo grad, odemo na planinu i tako dalje. Tako da ne treba zanemariti ulogu dijaspore u turizmu. Hvala vam puno i puno sreće u radu. Assalamu alaikum, da pozdravim naše gledatelje. Javljamo se sa ovog halal sajma u Sarajevu. Jako smo sretni što se ovako nešto prvi put dešava u našoj zemlji, što smo u prilici da ponudimo nešto novo našim turistima. Svakako halal je nešto što naša zemlja može da ponudi. Ono što bih voljela da kažem je da smo ja i suprug živjeli dugi niz godina u inostranstvu, prvo u Holandiji, a onda u Kataru. Upoznavajući taj krug internacionalnih i puno ljudi iz muslimanskih zemalja, osjetili smo veliku potrebu za našom zemljom i mislim da možemo kao zemlja puno da ponudimo. Ljudi su sretni kada dođu i vide stvari, pogotovo ljudi koji žive u velikim gradovima, okruženi betonom, brzim životom. Mi kao zemlja još uvijek imamo tradicionalnu hranu, imamo jako prijatne ljude, imamo lijepu prirodu, netaknutu prirodu. Ono što bih još mogla dodati, mi smo došli na ideju jednog divnog projekta koji je za našu omladinu iz dijaspore. Mi znamo da imamo puno omladine u dijaspori koja zaboravlja naš jezik, brzo se asimilira i gubi vezu sa našom zemljom, tako da pravimo zanimljive pakete za omladinu, naravno razdvojeni dječaci i djevojčice, gdje će se oni družiti, učiti jezik, učiti o našoj zemlji, našoj kulturi i tako graditi i jačati svoj identitet i nadam se biti ambasadori naše zemlje svugdje u svijetu. Zanimljivo, baš je ono sad u posljednje nekoliko godina trend je iseljavanje iz zemlje, a vi ste odlučili se vratite u Bosnu.
Mi smo se vratili sa naših 4 djece. Moj suprug je uvijek imao želju da se vrati, da ponudi svoje iskustvo i znanje ovoj zemlji. Inače, moj suprug Samir Mešić je bio svo vrijeme rata u Bosni, otišao iz Bosne nakon završetka rata i uvijek je nosio želju u srcu da se vrati u Bosnu i bude dio napretka ove zemlje. Nekako smo oboje osjetili nakon tolikih godina života i rada vani da je sad neko vrijeme za povratak. Sad smo u nekim tim srednjim godinama kad još možemo nešto da ponudimo i djeca još nisu toliko velika da su pustila korijene. Htjeli smo i našoj djeci da pokažemo dio tog života koji smo mi uvijek nosili u sebi i tu ljepotu i vezu i da konačno osjeti konekciju sa svojom maticom zemljom. Pa nadam se da ćemo koliko toliko uz Allahovu pomoć uspjeti na tom putu. Assalamu alaikum. Ono što hoću da kažem jeste da mi je kao i Fatimi jako drago što se ovako nešto dešava u našem gradu, što to ima prefiks halala, što smo došli na taj nivo da je to ljudima zaista zanimljivo i to ne samo turizam, iako se mi bavimo turizmom, nego i ostali proizvođači, bilo mliječnih proizvoda, bilo sokova, bilo čega, nešto što je halal je nešto što moramo zaista podržati sa svih strana. S druge strane, drago mi je što je MTV Igman tu došla da to proprati, kako Ešef, tako i naš dragi Hafiz Botić, najinspirativnija ličnost u Bosni i Hercegovini sigurno i ja molim gleda da posluša neko predavanje od našeg Hafiza koji poziva zaista samo Kur'anu. Mala Dadnija, svako dobro. Koliko je danas turizam uopšte kao grana industrije zanimljiv i prosperitetan, znamo? Pa da, ono što mi nastojimo da, u stvari što se dešava jeste da on u Bosni i Hercegovini je nešto što je u zadnje vrijeme zaista najperspektivnija grana. Mi također, pored ovoga svega čime se bavimo, dovođenjem turista u našu zemlju, mi nudimo i seminare, dakle obuke novim poduzetnicima, svima onima koji su zainteresovani za ovu granu. U čemu je vaša kompanija onako, u čemu ste istekli vašu kompaniju da je ona drugačija od ostalih? Da. Su nam spominjali kako je u stvari mi smo svi tu iz firme, kako mi podržavamo jedni drugi, kako smo tu na štandu i ono nas je najviše što smo zajedno, što nas najviše karakteriše i ono da mi u stvari familijarna kompanija koja nastoji stvarno da punim duhom, srcem radi ono što voli. Da, Mala Dadnija, puno još više u budućnosti. Amin, amin i vama, hvala vam puno, Allah vas